mikmat Kamegalia State Skill Development Society manhaka khatpratrik ulber kelalej banjure bi ka ying school jung Sati Memorial Secondary School kabadan hapatarem haum sning manhaka tege jingle jurep kilala ro banno sniang chakatega school dagi kor jing pensawa kebeladan lang tege jingle jurep banno sniang chakatega school kikentup yu ba ribok harpran mobilizer ka MSSDS uba Obi Rani presiden ka RAWA ka kong balagantiu umba headmistress ka Sati Raja Memorial Secondary School lembat kuwede giri romba jong kete kethan kadi ka step ka bakaman bat kadi ka sir ka baningkong ka bangawan ang liya po arawa limba ka jingile perlok bajan dengan ba iba raj ba donbor habangawan han po jong ka school ni isibun ki jingduna pek lalu ki ben niki table macam ada ni jadi nomor kita ngawan ini menta namun sibuk di kentin man ai sepi ngai kapanikong ni na kalian ka office bang atre ka office ke jungi kadai ka slime skill development ka baju ai training kadai ka Meghalaya skill development ka ba ai training ni khun samla ki jungi ba khnang ki khun samla ki jongi kin nomlong ki badu kam du jam namar bang im makan ki juk ba menta sibun ki jing don kam aga jing im ga jongi ni kwa kam kwa jam hadim la nang asta ndega kam ga jam sarkar minum la ban yo jadi namar kata ngawan ni ka por nga IT ka de ka balong ka jingbam namata jong pi ki khna school namata kalawe ki jong pi balak berpensawa haki badan lagi jong kisap ki thong ki jong pi ki banang banshat limba kini ila berpensawa bila banshat imis ane isa ila ban announce pi po assembly limba kini ka board cik pensawa kani ni ai kamti banga ai mga simet handai daga jing trilang ki jongi hapo office tangi la ide ban wanra ya kani ga jing ai po juga sini ke school ke jongpi bagai ni scam makani lingba kani kijing ai kijong kani ke office ke bangi tray ngi scam nak kalian jongpi ki kena school pide ban siu ke tulop yenga pihak belas hitam nama taman siu ban ai syak po jong kani ke office ka bamut umdi dah kapisa handai dah kajing trish tom ke jongpi dah kajing minot ke jongpi ha ka puli putih ke jongpi kata kalade katulok omde kapisa yopi nakalian jopi kena school bi on one eye kanir yap siu omde kata nomor bale nganong epi most important kade ka jimpule ke jimputhi mat kade ka lawe ya ki khun ikti chokari ba ke jai beriu ke jongi bakan wanra ya ke jinglong hitli ya kari ba ke jai beriu ke jongi lingba ka pule puthi ke jongpi